Dobro večer svima. Fly Wine večeras ima tu čast da bude gost Udruženja somalera Vojvodine povodom njihovog jubileja 10 godina postojanja. Predstavljam vam i predajem reč Igoru Lukoviću, predsjedniku Udruženja somalera Vojvodine i generalnom i glavnom uredniku magazina Vino & Fino. Najvažnije je 150 ljudi koji stoje iza nas, koji su stekli diplomu somalijera za ovih 10 godina. Sve je krenulo sa galerije jednog malog restorana 2006. u proleće u Novom Sadu, a danas je Udruženje somalijera Vojvodine član Nacionalne asocijacije somalijera SERS-a, član Međunarodne asocijacije somalijera ASI. Iza nas stoji onako jedna mala vojska ljudi koji rade samo jednu stvar, vole vino i promovišu vino.